Oy gülünce koydu ölüme çıksın ey koynundan. Bardın mı? Vardım. Çın eken? Çın eken. Gördün mü? Hey, evine mi öldüresin? Hazır bir nerse desem iyilaviyesin go dep oylanıp dur. Adam balası kuvanganda ıylamak durgay, ozonluk yöret. Asır o sondoysun. Süretті sağa kim berdile? Kim vermegile? Maşa öğren. Öz kolu menen berdi bile. Öz kolu menen. Öz kolu menen Emne mınça takıysın. Sen emne milisasın. Hey, arı yok çalım. Yırkına tene bıskırıp yürübeysin bu karıganda. Emne oldu? Asır köçöge çıkıp büt yayayın bu kılıgında. Oşalala mı? Cay, tokal algan emnesi yaman eken. Elge men özümüne cayam. Men ana aytıp atkan yerim yok. Mirlandan hayal talaşıp atkanыңды aytıp atam. Kim talaşıptır? Ozun Arap söyle. Sen talaşıp atasın. Maakşa degen Mirlandın koluktuğusu eken. Atın oğrusu eken degeningden anda menin familiyamdan ele aytıp jür deptir. Emele korkolaڭda atlarың bele. Söyle. Bayağı neveresinen katın talaşkan Bektur ça dep sözgö kalasın emi. Baybiçe, men it boldum, kuş boldum, baybiçe. Oğuz basırık vereyim. Emni veresin? Emni kalasan. Anda mından arı eşekti buna men minemin. Sen yeteleysin diyor. Makul baybiçe. Çınыңды ayt. Süretті kaydan aldın ile. Үйge келген. Бектрова! Ой, Бектрова! Салам алейкум. Aleykümselam. Sizge kat var. Салам алейкум. Жақшы балам. Жақсы қалыңыз. Жақшы бара бар. Öşöntüp koysa ele dele verip kaldın banan. Özümünü sülüşküm de. Emni dep süйлöштүң ele. Kadın güdeyle sülüşküm.
Алло, Здравствуй, Маша. здравствуйте, кто это? Я Бектур. Виктор, любимый, как ты? Любимый. Хорошо, хорошо, я получил твою фотографию. Прекрасно. Что скажешь? Что могу сказать? Оказывается, ты дочь Николая, нашего соседа. Ну, конечно, я же часто бываю у вас. О, да, Виктор, а что с твоим голосом? я волнуюсь. Почему? Ты тут пишешь, что ты меня любишь и вечно будешь моей. Ну, конечно. А ты меня любишь? Ой, Что молчишь? люблю, люблю. Я очень рада. Я потом позвоню, я сейчас занят. Ой. Хорошо. Пока. Bale ketmezsin Cirag'a. Yarlık etmeyi mi? Абайлабайсың bu байқұш. Өліп қалсаң эмне болот? Сенин жашыңда сүйүнүүгө, толкунданууга болбойт. Ay, ansız da ölüp kalacağızlar. Darıçı atıp aran olmadın mı? Ay, ошол алыңды билбейсиң да анан токол алам дейсиң, Өлө албай жүрүп аял десе эппетиңерден кетет экенсиңер эркектер. Baybiçe, çındığında şeytan azgırıp. Силердин шайтаныңар көзүңөрдөн куюлуп турат, эркек. Да? Ай, Касымбек. Кандайсың балам? Жакшы апа. Таанып атасыңбы мени? Мен Алымкан апаңмын. Ой, сизди тааныбаганда апа. Тааныдым. Жарыктык десе кантип тааныбайын? Сага келдим эле атайын, сүйлөшөйүн деп. Келиңиз апа. Жанагы пропуска деген немең жазып таштап койчу алдына. Таштап коем, макул. Макул, рахмат балам. Aynaş, toktotçu. Yolu canıma. Söyleşmemi seni benim. Aynaş, Kayra başına başladın mı? Aslan ben. Aynaş. Uyga girip söyleşelim, uyga girip. Yolu canıma. Söyleşmemi seni benim. Ben saat ketmeyin, uyga girip söyleşelim. Tokol albayda aytmay atasın mı? Sıla gitsin alasın. Oşanda toktayım ben. Berç, bağını bağa berç, berç. Toktotçu, Koy vermin aslında ölüm. Çögülgü çögülüm. Koş. Aynagül, toktotçu. Aynagül, Aynagül. Yolu canıma. Yolu olmağa. Oy Aynagül, toktotçu. Yolu canıma. Öldürük. Öldürük. İyice kayda. Savayım. Babayla iyice. Gelsin, 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 gelsin. Tuğra kılısınlar. Oşunç gerek. Oy azamatlar. Gelsin, 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 gelsin. Келиңиз. Үйгө келип бүтпүлүңүз жарыктык. Oy үйүңдү көрүп эле жүрбөйүнбү? Жумушуңду деле бир көрүп коеюн. Хорошо, жүрүңүз. Жакшы экен.
Кагылайын Касымбек. Токол алганга уруксат деген закон жазып аттырсың. Сизге да жетти, Алымкан апа. Жетпей койчу эле анан. Айылдагы фермериним 60-ка чыгып алып, токол алат элем деп ээлип атпайбы? Ансаз келгенсип бияктагы шаардагы инимдагы токол алам деп ээлип атат. 50дөн өткөндөн кийин аялдары байкуштар бууркурап боздоп атышат. Кокус токол алышса, колдоруна тимеле өлүп беребиз деп атышат. Шылто таппаган эркектерге Кудай берип салбадыбы? Эми өзүң менен сүйлөшөйүн деп келдим. Эми Алымкан апа, кандай десем? Самнират дегендей чыгылып, ал мыйзамды мен комитетке жөнөтүп койдум. Жакында карашат. Анан анын тагдырын ошолор чечишет. Самнират дегениңе караганда сазайыңды гана карматып аткан экен, келинчегиң. Келинчегим дагы, укук коргоочу уюмдар дагы, кыскасы бардыгы эле каршы. Ошо каршылардын арасына Алымкан апаңды да кошуп кой. Ушу силерди келет деп эч ойлоп отурмун. Жаныбызга батса, келебиз да. Тигинтип келиндер чыркырап ыйлап атышса. Балам, Кокус, ошо мыйзамың өтүп калса, Салиман апаңды баш кылып, жалаң кемпир-кесектерди чогултуп алып, мына мен чыгамын. Жанагы көчөдө турган пикетчи келиндерге кошулуп алып, Касымбек Бектуров депутаттыктан кетсин деп. Aynaş! Oy Aynaş! Aynaş'tın! Aynaş'tın! Tokta! To'xtang, kerak yo'q bizga jonim og'a. Aynaş! Oy tokta söyleme Aynaş! Oy Aynaş! 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 Oy Aynaş! Oy Aynaş! 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 Bu ne kılganık Aynaş? Aynaş bu ne kılganık? Aynaş! Aynaş bu ne kılganık? Ay! Aynaş! Bana çok Estağfurullah. Ey! Sana ne cin tiydi be ya. Estağfurullah. Ne olsa? Ay. Ne olsa? To'xta adam ekan. To'xta! Qarasa, to'xta! To'xta! Emni olatasın? Emni olattırmır ya. Benim de senin gözüne gelmez görünüyorum ya. Sen diyorsun bu ya. Ben tek türlü turam. Ben ölgündü kalatasın ya. Kalatasın sen ya. Digin kim? Kimdi aytatasın? Janağı sırgıga ilinip turganı. Al da sen, bul da sen, al da sen. Ey!
Сен тимиле мие кагы болуп калган турбайсың, токол алам деп. Ал деген каракчы. Мен. Ошону сезген жоксуң. Каракчы. Ооба, ошол мени сөйлөкөтүп. Сөлөкөтүңдү ал жерге дигилип койду эле я. Аны тиги токолуңдан сура, сени ала турган. Тиги Сонияданбы? Ошол Соняңдан. Жүрүчү, барып көрүп келели. Соняңды сагындым, я. Бас көрөйүн. Мына көр. Көрдүңбү? Билипти, ушундай кат. Сени да телпектей кылып сабап турат күнүгө. Тиіп алгандан кийин өкпөңдү гана үзөт. Кача, каяктан сүйлөбөй. Ой. Сен койдо? Коркпа. Үйгө барам. Өлбөйм. Сен болсо могу жиңдиңдин концертин көр. Бара бер. Мен азыр сенин артыңдан эле барам. Ооба. Артымдан учуп жетесиң. Сага. Ай эжекеси кой эми. Мирасымды мага берчеми. Кой эмай. Уят эмай. Эгүрчө уят болобусу. Болушпа. Эмне? Көндүзүп турат дейсиңби? Сөзү чыгатмыш эдик. Болуш атасыңбы? Сөлөкөткө да болушчу эле. Болуш эле атасың. Койчу эмай, алтыным. Койчу, элиңди коротпочу эми. Эртеге сага керек да. Мен деген сени жакшы көрөм да. Сен ушул аялыңды эле жакшы көрөсүң. Ушуну да? Да. Карап турганда. Ай бутум. Ай бутум ай. Эмне күлөсүң? Биякта бутум отча күлөс. Абайлап дембейсиңби анын? Амын эмнеге оңотуп койдуң эле я? Ай бутум. Ай кой бутум. Ката уруп калды. Очу беле. Канап атат керек болсо. Мына. Так колуңду. Таң берейинби? Жок, таңбай эле кой. Кереги жок. Эм чукулат го турмагың, Турмагың. Жок, акырынчы. Кечирип койчу. Ушунун баарына мына сен күнөөсүң. Дагы аялыңа болуш атасыңбы? Ушунуң жакшыбы сен, анан ушунуң жакшыбы. Муну эми кыйсаңыз керек. Кыйбайсың. Эпкесин изип салам дечи. Кыялыңдан сенин секетим кыялыңдан. Сенин айтчы. Муну эмнеге илип койдуң эле я? Жинеңди чыгарып турайын деп. Ай эмнеге? Анан эмне аялың? Бербейт сени. Аны Айнагүл деген чечпейт аны. Анан сен чечкениң ушулбу? Же ар эмес, же бир эмес. Кудай буйруса чечилет. Алымкан эжем Ушул эжеңден коркосуңар, баарыңар. коркпой койчу элек. Апабыз атабызды чанып, биз үчөөбүздү таштап кеткен бөлөк бирөөгө тийип. Атабыз ага өчөшүп, жаш бирөөгө үйлөнүп алган. Атабыздын жаңы аялы бизди үйүбүзгө жакын жолотпой койгон. Анан ушул эжебиз силекейибизге карабай, үчөөбүздү жетелеп, туугандарыныкына мойнуна мингизип жүрүп баккан. Ата ордуна ата, апа ордуна апа болгон. Жада калса ушул кезге чейин апабыз да ушул, атабыз да ушул. Анан ал шаардан келип туруп чыр чыгарсачы.
Өлтүрсөң койсоң өзүң бил. Болор иш болду, боесу канды дейбиз да. Анан эмне болмокулу? Сабаса сабасын, урса урсун. Баары бир айласы жөккөн өт да, эже болгондон кийин. Ысып кеттим. Жүрү суга чөлүч. Жок, койчу. Неге? Өзгөлө бар түшүп келчи. Мындай жиектен карап турам. Баст. Болчу эми. Болчу эми. Коя турам. Ушу кийим менен түшмөк белем. Чечинип алайын. Бол. Ара берчи. Ара берчи. Ай. Кантип болсун. Койчай, Соня. Сылдынабы чеме? Турчунар, түшмәнди. Сылдындай берсең түшмей коем. Сөздеріңді білген ай, койчай. Ошосы түшмем деген. Тур чеме? Койчай. Койчудай. Саламатсызбы? Саламатчылык. Муратбек деген сизсиз да, э? Ооба. Каухар деген кыздын атасы болосуз да, э? Дал өзү. Кудагыйыңыз келди. Кайсы кудагый? Кызыңыз Каухар турмушка чыгам деп жүрдү беле? Ооба. Мына ошол күйөө балаңыздын бипуртуган эжеси. Мындайча айтканда даже мамасы. Келсин, кана. Таксиде. Өз түшө албайт, буту оору. Жардамдашып коесузбу? Байке, сиз да жардамдашып коесузбу? Саламатсың айланай. Саламатсызбы? Ушу кишиби? Ооба, ушул киши. Кудагый экен. Каухардын кайнежеси. Саламатсың айланай. Жакшы. Саламатсыздар. Бияка кириңиздер. Бул жакабы. Бул эмне? Памперс. Бул дагыбы? Ооба. Эмне сатасыңар? Жок, керек. Ору экенсиз келбей деле койсоңуз болмок экен. Тойду кийинкиге калтырмакпыз да. Чын эле, убара болбой эле койсоңуз болмок экен. Сиз айткандан кийин деле өткөрсөк болмок. Жок, кудагый. Мен тойду сүйлөшөйүн деп келген жерим жок. Алып берчи. Тетиги сүрөттү. Айланайын күлөкөм. Аябай акылдуу кыз экен. Рахмат силерге ушундай кызды тарбиялаганыңар үчүн. Мага суук тийип, ушинтип кыймылдай албай
Ordumdan turalmay kalmadım mı? Barbağa doktorum kalkan çok. Barlı alakanların cayşat. Lacı yok. Emi töşekten turvaysız dep. Ailem getkenden keyin. Şaharga kelgem. Dava bolovu. Borvordun doktorlarından dep. Gelsem. Burulay gelinim. Beşimik nayalı. Kuup çıkmadı uydan. Barınız tetigi. Tokolnuknadı. Men sizde bakalvayım dep. Aram kana kalkmar dese. Öz kolum benin alıp vermedim bile. Anan Gavhar'a telefon çalıp atmayayım mı? Uşunday boldu. Menin bara turgan jerim yok. Kuda kıyımlıknale barayın dep. Gavhar birazdan keyin özüm çalam degen. Ошоктон эми такыр турбайт бекенсиз. Turbaysın dep atışpayбы doktorlar. Anan göçüde tura verbeyin dep. Gavhardın telefonun gütböyle. Sidelkamda alıp silerdikine gelevermedim be. Jaman görбөйсүңөр. Emi Kuday koşkon, kuda olgondan keyin men deleslerge orçulugumdu tegizbeyim. Köp bolsa bir burçta ele jata verem. Sidelkam janımda bolot. Daima. Ras үйүңөрдө кенен экен. Эми эмне кылабыз я? Ай, билбейм ай. О, Кудагый! Ey! Kudagый! Ne oldu Kudagый? Oy Kudagый! Geçirip koyçu gülüküm. Jaman görбө. Sidelkam катуу уктап калган окшойт. Дээ ойгоно турган түрү жок. Какмардын. Pampersim tolup kettir. Çeçiv almaştırıp koyçu gülüküm. Gel çeç. Gel can başımda götür. Götür. Oy. Tüyünde koyup koy. Emi canısından alıp salıp. Bunun ayağına. Bu ayağın astına sal. Omunday. Gel can başımda götür. Götür can başımda götür. Götür. Tart. Oy yazık oldu. Özüme. Rasta var. Emi tigini alıp barıp taşla. Rahmat gülüküm. Rahmat. Эмнеге чакырыптыр? Памперс албаштырганы.
Құдағый! Келбейт го. Я құдағый! Келеби келбейби? Я құдағый! Я құдағый! Құдағый! Құдағи деп атабы? Тур барып келчи. Қызықсың ба? Қойшы, сен барып келші. Сен барып келсең эмне болуптур? Барып кел. Қызықсың ба? Менің уят та. Анты алмаштырып алайын памперсті. Құдай-ай. Эмне болду, құдағый? Эмне болмақ эле. Дағы памперсим толуп кетиптир. Табарсыңа суук тийип калган бултай акыркы. Сиделкамда башка чапкан немедей болуп атат. Ойготоюн десем. Анын үстүнө жаш эмеспи. Бир борондук алы жок байкуш. Алмаштырып койчу, көлөкөм. Ой, кокуй. Ой, көлөкөм ай. Эми жагыңсын салып береми. Жан башымды көтөр. Ой белим, ай акырын, ой Кудагый акырын, ой белим, ох, рахмат. Алып кетейин тигини, ала кой. Ой, күнай. Болду, келем. Келем, мен өзүм эле. Dayarsыңбы? Кудагый! Я Кудагый! Кудагый! О, Кудагый! Юнумочи. Кудагый! Юнумочи. Ой, Кудагый! Юнумочи. Я Кудагый! Юнумочи. Кудагый! Юнумочи. Кудагый! Я Кудагый! 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 Эмне кудагыңыз келбейт дабы? Келбей атат. Ажады. Бир түндө üşүтүп атат. Анан 2-3 түндөн кийин менден кутулата жашат. Анан көрөм кызын токолдукка бергенин. Я Кудагый! Кудагый! Sizsizmi? Бул эмне болгон суу? Ой, ал суу эмес. Түндө сизди чакырсам, келбей койбодуңузбу? Катуу уктап калсаңыз керек. Анан памперсим барсайып, толуп, жарылып.
Бүт килемге агып калбадыбы? Кечирип койчу Кудагый. Экинчи мындай кылбайм. Эмне албай атабы? Алло, Эмне албайсың? Эмне чалбайсың? эмне болду? Эмне болду? Бир нерсе болгон үчүн чалып атам да. А сен чардап жүрөсүң. Силер эмне болуп атасыздар, мам? Жыргап атабыз. Ой, мам, жөнүн айтсаңыз, урушпайлы. Эмнеси кылып атасыңар да, Кайнежең түндө килемди булгап салыптыр. Ошону жууп атабыз. Ким булгаптыр? Сенин кайнежең. Кайсы кайнежең? Бейшенбектин эжеси Алымкан. Оорулуу экен. Тура албайт экен төшөктөн. Таң атканчакты памперсин алмаштырып чыкты. Биздикине жашайын дейт. Биздикинде? Ооба, кел бияка, өзүң бак. Жок, мам. Сенин кайнежеңди биз бакмак белек анан. Сразу келип кал, бүгүндөн калбай. Барбайм. Эмнеге барбайт экенсиң? Барасың. Барбай эле көр. Мам. Эмки кезек биздики. Угулатам. Күчүгүм, бул менмин, Алымкан эжеңмин. Кандайсың көлөкөм? Жакшы. Силердикиндемин көлөкөм. Сен жок экенсиң. Бир жака кеткенсиң го. Кудагыйлар алтындай болгон кишилер экен. Багып атышат мени. Түндө Мадина Кудагыйым таң аткыча памперсимди алмаштырып чыкты. Таңга жук памперсим толуп кетип, анча-мынча күнөө кылып койдум. Нарушение. Кудагыйым жууп тазалап атышат. Ошолорго рахмат. Эми өзүң келсең, өзүң карайсың да көлөкөм. Я көлөкөм, я Гаухар. Алло. Эй, алло. Бүттү. Мен кеттим. Абет бөлөккө. Шаарга кеттим. Шаарга? Жакшы кал. Көздүкү бүттү. Аркамдан келбе, Эрчим. Не? Каухар, түшүндүрүп атчы мага. Эмне болуп кетти? Эмне болуп кетти? Кой турчу. Каухар дейм. Токточу. Каухар. Каухар. Токточу, мага түшүндүрчү сен мага.
Toktosang! Gavharden! Toktosang be hadi. Мам, мен баратам. Өзің бағасыңды кел. Жоқ, мам. Ал аялды қуып шығыңыз үйден. Мен барғыча ези да қалбасын. Ай қызым, ал деген сенің қайнежең болады. Мам, мен ешкімге тоқал болмай, мұқтыңыз бо, ешкімге. Қуыңыз немедленно. Қызым тигілерге тоқал болбайым дейді. Тура қат. Емне қылатай біреуге тоқал болып, қор болып, қу. Китебінде сатсақ та оқат қылабыз. Құдағый, мені қуғаны келетасың бі? Түрпөтіңен еле көріп тұрам, таң қалба. Атайы құда-құдағыйым деп сілерге ішеніп келсем, бір түн батқыр албай қойдыңар. Жолыңар болсын сілердің. Bir борондық алыңар жоқ екен. Сілерге қарағанда келінім еле түтет екен маға. Ошол эле күйөт экен мага. Эжем куруп калыптыр деп жетип келген тура. Ой, алтындарым, ой. Мадина сиңдим, кызың жаш, келечеги алды да. Өз теңин тапсын. Бирөөгө токол болом деп кор болбой. İlgerki zaman çok hazır. Жақсы қал. Кет. Ушул айылбы адашкан жокпузбу? Ушул айыл. Токтотчу машинаны бирөөлөрдөн сурайлы. Чоңгуз саламатсызбы? Саламатчылык. А фермер Шешебектин үйү кайсыл жерде? А эмнеге керек эле сизге? Шешемек Байболсунов тууралуу документальный фильм тартканы келгенбиз. Документальный фильмбы? Кой төлдөтүү жөнүндө жакшы опыту бар турбайбы? Азыр кое турсаңызчы. Сага эмне болду? Фильм тарткан келиптир. Мощный кыз кене. Мага ушундай кыздар жагат да. Мындай кыздар төрөсө жалаң балбандарды төрөт. Мен төрөгөнүн айткан жокмун. Фильм тартабыз деп келип, ушул айылга күйөө болуп калып жүрбөй я. Тартпаса көргөзбөйбүз. Эже, а бизге фильмди тартасызбы чогуу? Жок, биз айылда эмес, Шешемек тууралуу тартканы келгенбиз. Анда болсо айтпайм, силерге каякта жашайт. Тартабыз. Эжең экөөң тең тартабыз. Өзүм лично тартам. Мейли анда, көрсөтөм. Биздин кошунабыз ал. Чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Алло, Алло, мен келатам. корейсиң дагыбы? Жок, аны узаттым кет. Эмне болду сага? Чарчадыңбы? Чарчадым. Анда эс ал да. Эми көз чогой салабызбы? Чогуу дейсиңби? Ооба. Көлгө кел. Жакшы пансионат салабыз. Анда мен сени убара кылбай эле өзүм бара калбаймынбы көлгө? Жок, мен сени келип алып. Тез кел анда. Көрүшкөнчө.
Короче, басып жатыр. Чоң эже, качан келесиз? Эмне, сагынып кеттиңби мени? Сагындык да. Жат оласыз да шаарда. Тезирээк келиңизчи, эже. Сагынып атсаңар барам. Биякта Бурлай абысының да кетирбей атпайбы мени? Эже, биякта окумуш окуялар болуп атат. Тезирээк келиңиз. Баягы Шейшембекпи дагы. Бүгүн барам. Ал Жубарымбекке айтып кой. Жетчү болсом, көргүлүктү көрөт менден. Макул, эже. Ай, эмне шыбырап калгансың? Тамагыңа суук тийгенби? Же бирөөнү аңдып атасыңбы? Ооба. Тамагым. Тамагың болсо сода менен чайка. Макул, эже. Сиз тез келиңизчи. Макул. Келем. Эми разысыңбы? Эки дүйнөдө тең ыраазымын, чоң эже. Жалаганыңды качан токтотосуң я? Байбиче, чарчадым. Учкач болайынчы. Эй, абышка, жайбием, кетеле. Макул, болуп тур. Эжеке байым. Кечирип коюңузчу, алтын эжекем. Деги амансыңар. Аман эсен эле турабыз. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Жүрүңүз эже, жүрүңүз. Келиңиз эже. Алтын эжеке байым, кечирип коюңузчу. Sen meni кайкап келдиң я? Эже, могул жерде менин сөлөкөтүм асылып турчу. Ай эмнеге? Мени асып койду дейсизби? Соня жасаган. Күндө бир маал келип, сойыл менен сабап кетип турчу. Келе сого. Анан ошо. Жана мен сизге телефон чалганда, сиңдиси экөө келип, чыгарып алып кетишти. Анын точно бир нерсе болгон. Ошону мага сүйүнчүмөйүн дедиң беле. Эже, мен сизге айта турган дагы кебим бар. Желмоз. Менин да сага айта турган кебим бар. Жанагы какмарды экинчи эсик өнүнөн кеткиз кылабыз. Ой, желмогузум ай.
Süydüm canım, süydüm çürüktün. Sen biri başka, tapayım düğünüdün. Amandığın dilin Kudaydan. Var bulgundayım, baktıma canım. Amandığın dilin Kudaydan. Var bulgundayım, baktıma canım. Hayat kaçan hepimiz golumuz birge, golumuz birge kaçan. Hayat kaçan hepimiz golumuz birge, golumuz birge kaçan. İşenemin suyu dastanlarına, İşenemin suyu çomotlarına. Geç olsa da baktım açılarına. İşenemin golumuz birge canım. Sana gösterdim vermem senden. Canılardan şurup bekmesem dahi. Hiç kimdi sen çelip suygun emesmin. Hiç kimdi sen çelip gütkün emesmin. Сүйгенің келеді. Gülsün. Ой, Соня! Ой, Соня! Менден эмне качып калгансың? Байке, сізге эмне керек? Байке? Эмне? Ой, Соня! Байке, мага жолто болбоңузчу. Омей, ай! Бул мен! Шейшембекмин, тааныбай калдыңбы? Сокур эмесмин. Байке, мага жолто болбоңузчу. Биздики бардыгы бүттү. Уктуңузбу? Бүттү. Акыркы жолу айтып атам. Бардыгы бүттү. Ой, Соня! Ой, Соня! Омай, ой! Ой! Чиркей. Мына бул бакты өз колум менен Ай, тиккем. Байке. Слишком парадный болуп калат экен. Башка эле күндөгүдөй кийим кийсеңиздер жакшы болот эле. Болды. Жүр, бұлар жақсы біле. Жүр, башқа киініп келе. Жүр. Қой отырем. Hazır келдеді. Қара жаным, дағым не сатып берейін? Емне қаласаң ошоның барын сатып берем. Шешенбектің ақчасы жетет экөөбүзгө. Дағым не сатып берсем? Дағым не алып берсем?
Қой тұрасыр. Мұны киісіп көрейінші сала. Мұна? Бұл жерін қысқартып салауыз. Жерін мұндай алауыз. Мұна? Жақшы болып қалап тұрғайы. Ой, еже. Түсінсем өлейін, бұл жерден болып жатады. Қара жаным менен. Айнагүл. Ай, бұл саға кем болады, я? Тоқолым. Емне? Емне, ичім күйет ау. Ой, еже. Ай, мұның емне деп жатады, я? Сен жаш тоқол алам деп олықсаң. Аялың жаш тоқолға тие алмайбы. Нөл сүңөр. Ой, еже, сондай да болчу беле. Болған ошо да. Сен тоқол алсаң, бұл тоқолға тие, тоқолына төрөп берет. Сен де тоқолың төрөтіп аласың. Анан жашай бересіңер. Ынтымақтуу, жырғализм. Ой, еже. Ой, ушо. Екі еркек менен адына бір емені қантып жашасың. Сен деле екі аял менен адына бір емені жашайын деп жатпайсың ба? Анын эмнеси бар екен? Анда ажырашам. Мен ажырашпайм. Екең менен тең жашайм. Ой! Отырчы нар жақа. Болды қыла, жеже. Ой, борын. Жүрі, бас кет. Болды. Екінші тоқол алыс болдым оқшайды. Ошоны билип жүрсөңөр. Эми биле турган болдум окшойт. Да, фильм тартабыз деп келип, ушул айылга күйөө бала куда болуп калдык окшойт ушул. Жезде? Siz meni ecemde tarıntpаңыз. Тоқол алып алам деп. А то мен сразу жетіп барам. Никогда тарынтпаймын. Никогда тоқол албаймын. Тогда дай 5. Ладно, жакшы кал. Кандайсыз Маршал апа? Жакшы. Жақсы беже, жақшы тұрасыз бі? Жакшы. Қандайсыз жоң эже? Жакшы. Жақсы беже? Жакшы. Қандай сізі? Жакшы. Ой, эже, чакыртыпсыз, төсчілік бі деге? Чакырттым. Эмне болду, эже? Күйөөгө тийген атам. Ой, эже. Коюңузчу Маршал апа. Қойыңызшы. Эже, ойыныңыз бі же, чыныңыз бі? Чыным эле. Биякта кошуна эжекем бар Салиман деген. Ошонун чалы Бектур тоқол алам деп оолугуп атат. Менин колумду сурап атат, какмар. Эже, ошо кантип болсун? Уят эмес ба, эже? Эмнеси уят экен? Инилерим тоқол алса жарашат. А мен Бектурга тоқол болсом жарашпаймбы? Айланайын, Маршал. Ел күтүп калды, жүр. Болгула, чайды үйден чебir. Мен кеттим анда. Эже, сиз кайда? ЗАГСка кетчигип атам. Алымкан апа, мама папа, болбойсуңар, ел күтүп калды. Жүргүлө. Кайда барасыз, эже? Кайда барасыз? Ой, эже. Кеттик. Болгула. Ой, эже, сиз кайда? Жүргүлө. Болгула. Жүргүлө. Эже. Жүргүлө. Эже, кайда барасыз? Ай, тетеги чал ким я? Ал Бектур ата. Эмне? Ооба. Жанагы келген депутат болсо керек эле. Тоқол алганга уруксат деп чыгарганчы. Ал ким эле? Ал Бектур атанын уулу Касымбек эмеспи?
Ego koy andil işti bütkönü. Ой, әлі отырушы! Ой, кеттіңіз, тоқтатор! Toxtatish kerak, toxtatish kerak. Yugur. Күйөө бала менин колум ушул жердеби? Ой, эже! Ay boğulam. Ay Ece. Ay Ece toxta yutamadı. Бектур Мирлан. Иванова Мария Николаевна. Biz.